Povratni obračun proti luksemburškim Differdanžu v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo se je izkazal kot dramatičen evropski obračun, tekma preobratov s srečnim zaključkom in zmagovitim golom v podaljšku podaljška, ki ga je dosegel Josip Jojo Iličić iz 11-metrovke. Na koncu Maribor 4, Differdanž 3 in skupno 5-4 za preboj v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo in dvoboj proti turškem Fenerbahčeju. Vsi najzanimivejši dogodki tega dramatičnega povratnega obračuna, kot rečeno polnega preobratov, s hitrim vodstvom, zaostankom in povratkom v nadaljevanju.
izgubili smo glas, svi na klupi, izgubili smo i živce, izgubili smo vjerojatno i koju godinu života. Ali smo dobili jednu dobru utakmicu, jedan dobar prolaz, sretan prolaz, spretan i sretan, ali sreća prati hrabre. Kad izazivaš sreću, kad pokušavaš, kad ne odustaješ ni kod 3-1, kad tražiš svoje mjesto pod suncem, onda ga i nađeš, bez obzira što danas sunca baš i nije bilo ni u onom prenesenom značenju, a ni u ovim vremenskim neprilikama. Žalim što nakon 3-3 nismo nastavili ponovno tako i dalje, nego smo opet izgubili tu nekakvu nit, možda već malo i zbog tog nekakvog opreza i da ne uđemo u zadnjih 3-4-5 minuta preotvoreni. Ok, mada sam ja, po mojem ukusu bilo je da tražimo pobjedu u tom trenutku jer protivnik je već bio nakautiran. Turbulentna utakmica, kiša, produžeci, skoro penali. Ja mislim da smo zaslužili proći dalje jer smo pokazali da smo bolja ekipa. Baš je bila odlična atmosfera, hvala navijačima što su došli u ovako velikom broju. Mi smo i to vratili, ja mislim, na najbolji mogući način, ali prvo ide sad za vikend utakmica, prvo ligu, pa onda ćemo razmišljati o Fenerbahču. Prva tekma proti turškem velikanu se bo zgodila prihodnji teden in sicer gostovanje v Istanbulu oziroma Carigradu, pa ekipo čaka nova preizkušnja v domačem prvenstvu v prvi ligi Telemach, bo naslednji nasprotnik v nedeljo v Murski Soboti Mura.